Lijep pozdrav ekipa, po prvi put na Tech Expo ćemo imati priliku da kažemo za nešto da je najbolje na tržištu trenutno. Ne za svoju cijenu, nego općenito. Da, pričamo o vodenom hlađenju ponovo, ali ovaj put se radi o nečemu totalno drugačijem, totalno otkačeno. Radi se o tome da se napravio znači PC Paradise, koji možete pogledati link tu ili negdje će da bude link, bitno da ga pogledate ako niste, na kojoj se napravio 2 lupa vodeno hlađenje sa 2 pumpe, 2 rezervara, 2 radijatora itd. I sve o svemu vi ste onako zaželjeli da i sami to napravite kod kuće. No, dosta vas je izrazilo isto negativan odgovor kad sam pokušao da objasnim porukama da je to prekomplicirano. Pa sam odlučio da vam predstavim iz EKVB-a Predator. Imamo 240 mm verziju i 360, naravno mi radimo najjaču verziju. Također tu imamo blok za GPU koji je dodatak, sve u svemu radi se o all-in-one vodenom hlađenju, što znači sve je već sastavljeno. Idemo polako da se bacimo na unboxing. Tu sam dobio, što ne dolazi u setu inače, ali veliko hvala EKVB-u što su osigurali. Dobio sam za 290-ku seksi backplate, to ćemo stavimo trenutno sa strane da bi mogli napravimo unboxing hladnjaka. Tu imamo također obusa za ugradnju ovog backplate i tako dalje. Sve o svemu što je EKVB uradio. Uzeo je tako rečeno Best Buy proizvode sa svog sajta koje je mogao da ukomponira u jedan proizvod, doslovno. Da, tako nekako. Stavit ćemo vodeni blok sa strane, pošto je to samo vodeni blok. Cijela čarolija se događa u ovoj kutiji koja je prilično ogromna. Sad, ipak će vam trebati malo muda ako želite ovo ugraditi, pošto nije tipični all-in-one 360 mm. Vidite da li ima 360? Ima, izređite ga. Ali nije to tipični all-in-one, tu imamo malo komplikacije oko postavljanja, sad ću vam pokazati zašto. Sad, na koju stranu? Ajde ovako ću. Ispričavam se mojim zvukovima. Da? Pošto se tako potrudili oko dizajna na kutiji, ostavit ćemo na stolu. Evo ga, tu je. Nesmetano. Prvo što nam je došlo pod ruku je... Hoću, uživat ću. Je, dizajniran je za mene. Tu imamo we need your help i onda opis i onda bla 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 i onda bla 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 i onda bla bla bla. Također možete usvojiti kao malu nagradu ako im pomognete. Više manje trebate da ispunite nešto za nešto da bi saznali nešto i dobili nešto. Uputstva za korištenje, bam! Tu imamo sve kako složiti, kako postaviti, to nam ne treba, zašto za oprezno profesionalci. Dalje, evo ovo isto mogu baciti. Ovdje nisam trebao ni efeka da stavim. Sad polako ćemo da sadimo radijator. Evo ga, tu su svi potrebni dodaci, imamo čak i termalnu pastu, imamo SATA na 3 pinske za ventilatore. Imamo gel protiv vlage, ovo sad neću da bacim. Još sam u šoku. Ljudi, to je to. Samo da izvadimo iz najlonskog pakiranja. Evo ga. To je to. Sad, odmah da vam napomenem što sam spomenuo prilikom montiranja. Znači, računajte dodatni prostor za rezervar i pumpu. Vidite, znači nije samo ono ja ću kupim, tu mogu, stavit ću, ne. Iako mogu 3 ventilatora 120 mm, računaj to ili uzmi brusilicu i malo ispilaj se kućište kao pravi muškarac. Sve o svemu, sad ću vam pogledamo malo pobliže detaljnije. Kao što možete vidjeti, radi se o radijatoru 360 mm. Što se tiče
ventilatora, radi se o Vardar Predator ventilatorima s kojima se još nisam susreo nikako i jedva čekam da ih utjeram u pogon da čujem koliko su glasni i kakve daju performanse. Na vrhu možemo da nađemo pumpu za ovaj cijeli loop. Istu pumpu ja koristim na PC Paradise-u, točno ja koristim dvije. Tako da pumpa je thumbs up i imamo mali rezervar XLC Solution Predator, dobro to je ime hladnjaka. Gledam sad dojmove, dobivam, skupljam, sad sam uzbuđen. Dolazimo do ovog interesantnog dijela sad. Što se tiče postavljanja na procesor, recite mi da li ide lakše od ovog? Znači ne ide. Sve je već spremno, znači samo odvojimo backplate, stavimo iza matične ploče, zakucamo i to je to. Nevjerovatno. Više problema imam sa hladnjakom od 50 eura na zračno hlađenje za postavljanje nego s ovim vodenim hlađenjem. Volio bih da napomenem za 2011 soket na X99 pločama morate da uzmete odvojene šrafe koje možete naći na EKVB sajtu za nekih $2-3. Također što se tiče crijeva, dosta su savitljiva, ali imajte na umu, evo kao što možete da vidite, znači morate imati na umu da se ipak radi o sastavljenom all-in-one hlađenju. Nije samo striktno pravljeno da bude all-in-one. Znači imamo onu čar gdje bi možda nekim slučajem čak i moglo doći do nekog lika. Znači imamo to uzbuđenje. Tako da provjerite prije montiranja da li je sve učvršćeno, da li je sve pritegnuto, da se nije slučajno u shippingu nešto pomaknulo. Kad budete savijali na sve strane kako vama bude pasalo u kući, što kao što znate možete gore radijator, možete naprijed, sa strane, ispod, kako god da budete motali, uvijek provjerite da li vam je sve pritegnuto kako treba. Tu se nalazi još jedna cool stvar o kojoj ćemo pričati za sekundu. Još bih volio samo da napomenem da nažalost ljudi što imaju AMD procesore trenutno neće moći koristiti ovaj komplet pošto je namijenjen samo za Intel. Šta bi još mogao da napomenem ovako iz glave? Znači svi ventilatori su spojeni na ovaj PCB koji možete naći na rubu radijatora. Sad, to sve konektujemo preko jednog sata konektora, znači preko jednog sata konektora konektujemo 3 ventilatora i vodenu pumpu. Dalje, preko ovog sata konektora kako smo dobili napon imamo tu i za kontroliranje tog napona prekidač, da se tako izrazim, preko kojeg možemo namještati voltažu doslovno i smanjivati brzinu ventilatora i pumpe u isto vrijeme, što je odlično rješenje. Dalje, također možemo, ako želimo jednog dana dodati još jedan radijator, tu na samom vrhu možemo naći mjesto gdje možemo odšarafiti, dodati fitting i nadodati još jedan radijator ako nam je to želja ili nešto slično. Također na rezervaru imamo još jednu odličnu poziciju za nadodati nešto na ovaj radijator. Sad možemo razgovarati kad su već kod dodavanja o ovom sivom dijelu koji vam je nepoznat. Tu se radi o konektoru koji služi za prekidanje dovoda vode i bez jedne kapi, lažem, evo jedna kapljica. Kap jedna! Stvarno, ovo je najbolja stvar što može da se uradi. Znači ovo je lup već napunjen, voda je unutra, ali sa jednostavnim klikom možemo da odvojimo i na isti način spojimo nazad taj lup. To sam ja planirao sebi da uzmem i stavim za grafičke kartice iznad i ispod, da mogu lakše izvaditi te grafičke kartice kad ih želim primijeniti, da ne moram cijeli lup prazniti. Ali u ovom slučaju, kod Predatora, taj konektor služi za dodavanje već isplaniranih i već napunjenih blokova, kao što možete vidjeti što imamo za grafičku karticu 290X. To je blok koji je već napunjen i koji možemo samo preko ovog
konektora dodati sa jednostavnim priključivanjem bez puno nervoze, stresa i muke. Sad ćemo da napravimo unboxing i od ovog vodenog bloka i da vidimo kako je to odrađeno. Tako da, i kad konektujemo tu grafičku karticu, točnije blok za grafičku karticu, još jedna velika prednost je ta što nemamo onu brigu da moramo sad prazniti mehuriće iz lupa i tako dalje, pošto je to sve riješeno preko konektora. Inače, ako mi je glas malo čudan, osjeti se, vidi se, primijeti se, rastura me neka gripa, čuli ste na gameplayovima, možete da vidite i primijetite trenutno, ali ne dam se, snimam, radim, tu sam za vas ekipa, tu sam. Ko će zamisliti ovo, iako nismo planirali stavljati, ovo će mi biti pozivno, ok. Ja sam mislio da je ovo za backplate, ali backplate je dobio sa sobom, tu sam vidio, to imamo pisao za postavljanje. Da, ima backplate sa sobom. I šta imamo još? Ovo ću staviti sa strane. Malo mi je neobično sad kako se na staklenom stolu, kako sve radi. Pošto znate da volim da bacam i radim gluposti i onda imamo stakleni stol i onda me strah nešto ću baciti, sad ću biti puks. To je bio najjači video ikad. Sad da odradimo Andrećin. Nisam razlija, Andrećin, sve dobro. Sad možda provjerim, nije mi proziran nema veze, ne možemo da provjerimo da li je napunjen vodom, ali trebao bi da bude. Sad ću da vidim. Da, napunjen, već je napunjen ovaj blok vodom, vidi se isto ostala jedna kap. Sad, da bi svu komplikaciju riješili i dodali grafičku karticu, samo trebamo da nastavimo taj loop. Znači, kao što možete vidjeti. Znači, tu prikopčamo i tu prikopčamo. I to je to. Znači, ne moramo prazniti cijeli loop od CPU da bi dodali blok na vodenu grafičku, nego smo to sve riješili, evo ga. Ovako jednostavno. Sad, vi sebi za estetiku pogledajte kako vama paše, namjestite sebi kako vam paše. Inače, evo ovako da bi malo to dobilo neki dojam, znači da smo stavili radijator dole, grafika je tu i tu je CPU. Znači to je tako nekako. Cable management, točnije, crijevo management je ono trenutno užas, ali vi sebi namjestite kako vama paše. Sve o svemu, da bi se malo pravili ludi, željeli ovo sve modificirati, također sve to možete uraditi, kao što sam već rekao u početku. Sve su ovo fittingsi koje možete kupiti na EKVB, sve su ovo blokovi koje možete kupiti na EKVB. Kako ih možete kupiti odvojeno, tako ih možete odvojiti i na ovom kompletu i sami sebi izmodificirati sve što vam paše. Ljudi, trenutno, s ovim ćemo da završimo ovaj video, nadam se, blok za procesor stoji tu. Nadam se da ste uživali, ja sam uzbuđen i zaista ovo je skup IO, malo skuplje IO rješenje, donosi vam produženju životnog vijeka vaše grafičke kartice, procesora i tako dalje, sve regularno. Također možete da overclockujete procesor, grafičku karticu, sve regularno. Radijator od 360 obavlja posao kako god, a pogledam kakvi god da su radijatori, pošto ja imam radijator od 360 na 3 grafičke i pogodne ga radijatori Sharpuna koji su po 800 RPM-a i sve ostaje ispod 70 Celzijevih stupnjeva, tako da ne sumnjam u ovo rješenje nimalo. Sve u svemu, radi se o skupljem IO rješenju, ali jednostavnom do skroz i kvalitetno. Znači doslovno dobijete custom vodeno rješenje za vaš PC, ali je all-in-one vodeno rješenje, kako da vam objasnim. Ništa ekipa, nadam se da me shvaćate, uostalom znam da me shvaćate, sam me malo zezati. Ako vam se svidio video, ostavite like. Ovo ću da koristim 100%, znači ovo će ići na jedan od budućih buildova i onda ćete da vidite kako to izgleda. Ja ću najvjerovatnije promijeniti crijeva, pošto su ova crna onako crna. Stavit ću nešto da bude onako u boji, ili ću staviti prozirna sa tekućinom koja je obojana ili nešto slično. Nešto ću izraziti da to bude keksi kao što inače radim. I to je to ekipa, ne zaboravite se preplatiti i lajkujte video ako se svidio, ako nije ko vam je kriv. Ekipa, čao!